Sesiphinde sadibana kwakhona namhlanje ke sizawuthetha futhi ngento ebaluleke kakhulu ukuhlambulula idlozi ngoba liyazivala into ezininzi ugcina impilo yomuntu imile kanti imiswe ukuthi idlozi lakhona lihlambulukile. Okay ke lapha phambi kokuba uqale uhlambulula idlozi kufuneka make sure ukuba ke izichithi namathunzi into ezirongo phezu kwempilo yakho ukhona ukuzigudluza wazisusa. Sizisusa ngolu hlobo kuthatha umhlamba amanzi, uthatha isiqungu okanye isiqunga, umnukela mbiba, uyadibanisa konke lapha kube into eyi-1, uyafutha uyaphalaza for 3 days. Ke kubalulekile ukuba uzile xa uzosebenzisa umuthi, uzila 3 days before uzosebenzisa umuthi, uzile 3 days during ukusebenzisa ngawo ixesha usebenzisa ngalo umuthi, uzile 3 days after ugqibile usebenzisa umuthi. Then which means it's a 9 days, no sex, nothing. Uyazila ukuthi ukwazi ukufocus emthini wakho uzokusebenzela kahle. Xa sewuqedile ke ugqibile okanye ingxaki sithetha zonke izilanguage isiZulu nesiXhosa same time. Uyahlanganisa ke ezilandelayo: umlahlankosi, ilongwe, impepho noma impepho yasekhaya nje normally, inhlaba eyomile okanye ingxalaba, umvuthuzi. Izinto yazitshisa zibe ngumlotha. Xa sezingumlotha uzifaka ebhakedini, ufaka ubisi 1 liter yobisi, uhambe uyogezela ngaphandle okanye emfuleni ohambayo. Xa ungawazi umfula ungasondeli emfuleni, uyingozi umfula, kumele ngabe kube umuntu owaziyo amanzi. Xa ungawazi amanzi ungagezela nje ngaphandle kwasekhaya. Ufake imali emhlophe xa uhlamba, uyakunceda ke ngondlela. Kuke abantu kwenkosi ke ngizobonga nje ukuthi abakwazi ukuthi balandele lamavidiyo bawabukele azobaluncedo kakhulu. Izawuthatha ke abambalwa aba-5 yabantu enzokwazi ukuthi ngiyinike le combo mahala ezobe idinga khona ukubathumelela yona bakwazi ukuyisebenzisa. Ndisaqala ukwenza lamavidiyo kodwa ke ngesupport yenu mhlambi ke ayokwenza kahle ade afike lapha ndifuna afikele khona. Ngiyabonga kakhulu, enkosi.